Hmm. Hmm. Oke, ya what's up guys, welcome back to my channel, itu channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi guys, di video kali ini saya mau makan ini guys. Mau makan ini tuh, apakah ini? Karaoke guys. Dan di sini juga ada salada guys, tambah saus ya. Oke lah, kita langsung aja ya makan guys. Sebelum makan kita berdoa dulu guys, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita langsung aja ya makan. Nih guys, pertama, ini tuh saus guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Ada. Hmm. Guys, lanjut. Hmm. 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 Guys, lanjut. Hmm. 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 Ini tuh saya tadi beli di pasar ya. 4.000 itu ada 5 siki guys. Hmm. 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 Oh, yang guys. Hmm. 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 Wah. Hmm. 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 Ini guys. Hmm. Hmm. Hmm.
guys. Hmm. 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 Ah, bisa. Enggak, 7 lagi. Ah. Hmm. Ini guys, kita coba pakai tos ini. Kita coba guys. Hmm. Hmm. Wah. Yes, minum dulu. Wah. Mungkin guys ini buat dimakan nanti ya. Sisa 5 lagi guys. Oke lah guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.